Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal, moje ime je Dragana i vama hvala što gledate. U nastavku videa pozabavit ću se jednom temom koja je meni trenutno onako vrlo interesantna i koja će me držati do kraja godine, odnosno dok se sve to ne završi. Po naslovu vidite da je u pitanju renoviranje stana. Ukoliko niste gledali neki od mojih prethodnih vlogova ili videa u kojima sam napomenula, dakle kupili smo naš prvi stan u Beogradu i dakle preselit ćemo se do kraja ove godine. Mi smatramo da će to biti novembar, kada ćemo sve da završimo i uselimo se. Tako da do tada imam nekog vremena da istražujem malo i da vidim šta želimo da promenimo tamo i da vidim kakav namještaj želimo i tako dalje. Tako da sam se ja bacila na posao što se tiče toga. I aplikacija koja mi je vrlo pomogla u svemu tome jeste Pinterest. Ranije nisam bila toliki fan Pinteresta zato što nekako sve što ste mogli vidjeti na Pinterestu mogli ste vidjeti na Instagramu, ali vrlo je korisno kada želite da sačuvate određene fotke, kada želite da napravite svoj board i tako dalje, tako da sve to može nekako da vam doprinese da se lakše snađete. Ono što smo mi htjeli, dakle od stana, jeste da ima 2 spavaće sobe. Želeli smo da ima, naravno, dnevnu sobu, kuhinju sa trpezarijom, da ima terasu, naravno toalet, bože moj, neću spominjati. Tako da smo mi takav stan i našli, s tim što imamo 2 toaleta u ovom stanu koji smo našli i stan je u odličnom stanju, to moram da priznam, ali svakako postoje stvari koje mi želimo da promenimo i koje ćemo težiti da promenimo do kraja ove godine kako bi odradili što više, kako ne bi morali sljedeće godine da radimo određene stvari, ali svakako ćemo gledati da ono što možemo da ostavimo za sljedeću godinu, ostavimo za sljedeću godinu. Na primjer, to je jedno gostinsko kupatilo, nema potrebe da diramo, tako da će to ostati do sljedeće godine da se završava, ili na primjer, odnosno nema šta se završava, ono je potpuno završeno i upotrebljivo i sve, ali možda mi želimo drugačiju keramiku i tako dalje, mislim na te stvari, ali svakako je u odličnom stanju, nego prosto želim da ja dekorišem i njega. Tako da recimo to i terasa koja je u perfektnom stanju, ali prosto dolazi zima i onda neću da je dekorišem, neću da kupim baštanski namještaj za terasu koja je jako velika, tako da hoću to da ostavim za proleće, da radim recimo takve neke stvari. Ono što sam ja rešila da preovladava u stanu od boja jeste bela i siva, i to pri tom mislim dakle na zidove i na namještaj, na komade namještaja. Dakle, PVC stolarija je sama po sebi bela, mi ćemo ukrečiti u belo, možda ćemo neki zid akcentovati svetlo sivo. Također će ugaona biti u dnevnoj sive boje, ugradni plakar u spavaćoj sobi je već sive boje. Tako da ćemo i brodski pod ili laminat uraditi u također sivoj boji. Vidjet ćemo, kažem, inače elementi su nam sive boje, odnosno bože moj, šporet i mašina za pranje suđa, treba da kupimo frižider, dakle u sivoj boji. Tako da, eto, što se tiče boja, prevladavat će bela i siva, a svakako to su boje koje su vrlo neutralne, koje možete da kombinujete sa milion drugih boja i akcentujete recimo neke detalje poput jastučića, poput vazi, poput, ne znam, svega nešto. Odlično idu boje prljavo roze, ta neka blush, nude boja, bakarna, po meni čak ide vrlo dobro i tirkizna da razbije sve to. Tako da, eto, to je ono što planiram da ide od boja, dakle materijali su osnovni materijal neko drvo, a što se tiče boja, da idu bela i siva sa nekim akcentima određenih boja u smislu dekoracije. Zatim ono što sam ja dalje planirala jeste da u kuhinji, dakle, pošto je kuhinja spojena sa trpezarijom, imamo taj deo gdje stoji trpezarijski sto sa stolicama, da taj deo zida, znači gdje to stoji, bude gallery wall i savršeno bi se uklopilo, zato što je odmah tu sa desne strane i prozor i ima fino svetlo i može da se napravi kao fino čak mjesto i za snimanje, tako da mi to onako vrlo interesantno, a onako će oplemeniti kuhinju. Imamo jedan zid koji razdvaja dnevnu sobu od trpezarije sa kuhinjom. I to je onako zid urađen u dekorativnoj cigli, naravno prolazi se, zid nije preko cijele dnevne da razdvaja cijelu dnevnu, odnosno nije pregrađeno sve, nego je samo stavljeno znači na taj jedan deo dnevne. Vi normalno kad zaobiđete zid ulazite u kuhinju i trpezariju.
Ne znam da li ću da ga zadržim, to moram prosto da vidim sa nekim izvođačem radova, šta mi savjetuje, da li da ga zadržim, znači normalno do gore, ili da od njega napravim šank. E sad, to je ono što nas muči, to ćemo tek da vidimo. Tako da ću da vidim, ali mislim da ću ipak da napravim šank i tako nekako stvorim dubinu prostora u samoj dnevnoj sobi. I nekako mi deluje da će biti odmah i svetlije i sve, iako je jako svetlo i ima baš dosta prozora u dnevnoj. Što se tiče hodnika, hodnik ima isto ugledne plakare koji su u savršenom stanju, ali mi se ne sviđaju boja vratanca, tako da budući ću menjati svuda podove, stavit ću, znači da se slaže sa podom boja vratanca. To je ono što ću samo zameniti, dakle neću vaditi ugledne plakare, bože moj, nego ću zameniti jednostavno vrata, što je vrlo isplativije i svakako mislim da je praktičnije. Što se tiče, dakle, našeg to kao glavnog kupatila, mislim da ćemo menjati, dakle, pločice i keramiku, tako da isto bude belo-siva, pločice neke na sivo, keramika će biti bela, treba će mi jedan veliki organizator za prosto kozmetiku, zalihe, hemiju, kako bi mogla da organizujem to u kupatilu. Što se tiče ovako ostalih stvari, naravno treba da kupimo prosto da napunimo stan, ali ja sam na Pinterestu recimo našla baš super ideje koje želim da ostvarim, recimo u spavaćoj sobi. Ja ću vam sve ubacivati negde slike, onako kako sam ja, ono što sam ja našla, ne nužno u tim bojama ili nužno te modele koje sam našla, nego prosto da ja znam šta sam zamislila i kakve stvari želim da tražim. Što se tiče, kažem, konkretno hodnika, to sam rekla, znači menjat ćemo samo ugradna vrata od plakara, kao i pod, naravno, kažem, okrećit će se ceo stan, to je prosto logično. Što se tiče spavaće sobe, ugradni plakar imamo, ogromni su ugradni plakari, potpuno onako moderni, sa onim velikim vratima i velikim ogledalom, koji su sivi, tako da će soba biti okrečena u belo i imat ćemo nešto na sivkaste podove. Takođe ćemo da uzmemo francuski ležaj u sivoj kombinaciji, sivo-bela, ali ja nešto belu za nameštaj konkretno ne volim, lepše mi je siva, bela mi je nekako teža za održavanje. Imali smo u jednom stanu u kojem smo živjeli, imali smo beli namještaj i jako je glavobolja što se tiče održavanja, tako da mi je sivo bolje, tako da sam razmišljala, znači, da bude sivi francuski ležaj i da sa strane, dakle, budu dva noćna stočića, ali ne baš klasične noćne stočiće, već dve komode. Dakle, mnogo veće noćnih stočića koje će nam poslužiti kao da kažem, dodatan prostor za odlaganje stvari, u smislu donjeg veša, jer su opet ladli, odnosno fioke, pa je mnogo lakše nego da odlažete takve stvari u plakar, prosto zauzimaju mesta, da kupujete dodatne neke kutije i slično, nema potrebe. A opet gore možete da držite, dakle, lampe, možete da držite nešto od dekoracije, prosto neke slike i slično, možete da držite sve što vam tokom noći treba, dakle, voda, neki lekovi i slično, tako da, eto, mislim da je to savršeno. Stavit ću na Pinterestu šta sam našla od inspiracije za to i ispred kreveta, recimo, da bude neka mala onako ukrasna stazica. Što se tiče kao nekog make-up kutka, razmišljam se još kako i šta, na tome još neću da radim, prosto imaću previše obaveza generalno i oko bebi, oko sređivanja stana, da bih sada sebi gledala što pre obezbedi make-up kutak. Mesto za snimanje u stanu ću svakako naći kada budem trebala da snimam, ali za sada taj neki make-up kutak to ću ostaviti, onako se posvetim tome kad budem imala više vremena. Što se tiče, kažem, kupatila, to sam već rekla, radit ćemo generalno pločice i keramiku u tim bojama koja se nama sviđaju i veliki organizator. Generalno to ne mora da bude ništa specijalno, samo mi je bitno da ima dosta prostora kako bih mogla što više stvari da odložim, da mi se nekako sve to svede na minimalizam. Mislim, dizajn kupatila, a prosto da imam sve što mi je potrebno tu. To drugo kupatilo, njemu će biti i mašina za pranje, i mašina za sušenje veša, tako da, kažem, s te strane ću da sklonim sve to iz ovog kupatila. Što se tiče hodnika, želim da stavimo, recimo, neko ukrasno ogledalo. Nešto mi se mnogo sviđaju na okrugla ogledala, ne znam zašto, ali ima baš lepih i tako nešto bih voljela da uradim i možda, recimo,
stavit ćemo ovdje sliku, nešto što sam našla kao za ključeve, recimo, onako mala polica, da okačite povodac za kuću i tako nešto. Stavit ćemo uglavnom šta sam to vidjela za hodnik, recimo, što bi bilo interesantno. Što se tiče dnevne sobe, kažem, tu smo zamislili da prosto imamo sivu ugaonu garnituru, klub stočić, ispod njega naravno mali tepih, da imamo TV komodu sa TV-om i dekoracijama i ja sam zamislila, pošto mislim da bi me previše zauzimalo, ja volim prosto dekoraciju, ali mislim da bi me previše neke police zauzimale mjesto u dnevnoj. Rešila sam da to budu zidne police, znači da se ne montiraju na zid i to ću vam staviti sliku šta sam našla. Prosto sa desne strane kada se ulazi iz hodnika, znači u dnevnu, sa desne strane da budu te police, dakle garniture, ispred sto, tepisić manji, TV komoda, TV i naravno na toj TV komodi isto kao što sam stavit ću vam ovdje kakvu sam zamislila, da bude naravno malo prostora za dekoraciju i stavit ću vam kakav sam klub sto zamislila, tako da i to možete vidjeti i onda se ovamo, dakle, to je pod uslovom da ostane taj zid, ukoliko ne kažem tu će biti šank, ali nebitno, sada manje više za taj šank, znači tu da se prolazi u kuhinju i trpezariju. Trpezarijski sto sam zamislila da bude okrugao sa 4 stolice na posebnom, pošto su pločice u kuhinji, da bude na posebnom, dakle, tepihu i da bude okrugao sto sa 4 stolice, naravno to je kod prozora. Da bude gallery wall iza, znači toga, odnosno naspram tog stola, vamo je kuhinja, naravno, svi elementi kuhinje, ako bude taj šank, naravno, ispod šanka bih gledala da imam još dodatnog nekog prostora za odlaganje nečega, kako bih eto prosto dala sebi na prostoru i gore, naravno, može nešto stoji od dekoracija, na šanku, naravno. Što se tiče prostora iznad ugaone garniture, razmišljam se da li će to biti slike ili će opet biti neko ogledalo. Tako da ću to prosto da vidim. Budući će gallery wall biti u kuhinji, možda je ovdje sasvim realno da stavim neko onako veliko ogledalo koje može da bude vrlo zanimljivo, isto kažem da nekako na dubini prostora. Što se tiče te druge spavaće sobe, tu će za sada, dok ne opremimo Beps, odnosno dok njemu ne bude bila potrebna soba da bude sam, tu ćemo da napravimo Ivanovu radnu sobu, naravno nećemo je napuniti kompletno, stavit ćemo sto za laptop i šta njemu sve treba, stolice za komp i tako dalje, budući da on nekad radi od kuće, tako da to može da mu bude korisno i iz te sobe se također može izaći na terasu i kažem na proleće ćemo na terasu kupimo baštinski namještaj i da dekorišemo ostale sitnice. Našla sam i tu nešto što je jako simpatično na Pinterestu pa ću vam također i to staviti. I tako, eto, neke stvačice, kažem, nisam nešto sada detaljisala, prosto hoću da kada se završe ti neki veći radovi, to mi je bitno da znam šta želim od tih većih stvari, kada se završe ti neki veći radovi, želim da onda, eto, prosto na miru prvo prečešljam internet, naše salone namještaja, naše radnje u kojima mogu da nađem dekoracije i slično, i da onda odem spremna gde sam šta vidjela, da prosto vidim to uživo, uzmem i tek onda krenem sa tim nekim dekoracijama, prosto to su stvari koje stalno možete da dokupite, ako ne nađete sada nešto što vam se sviđa, naći ćete ga kroz par dana kad ih izađe nešto novo i tako dalje. Kažem, neću preterivati ni u čemu, plan mi je da sve bude minimalistički. Mislim da je to, meni nekako deluje čistije, sređenije i lepše, svakako praktičnije za održavanje, pogotovo i sa malom decom. Tako da, eto, inače, kod mene, opet kažem, less is more, tako da mislim da ću da u celom tom smislu i sredim naš stan. Tako da, eto, nadam se da vam je ovaj nadam se da je ovaj video bio onako interesantan i možda ste i vi našli neku inspiraciju za uređenje vašeg stana, životnog prostora i pišite mi ako imate vi nekih ideja ili prosto gdje ste vi opremali stan, gdje ste našli dobre stvari za dekoraciju, posuđe, interesantne šoljice i tako, svašta će to meni trebati, tako da slobodno pišite. Ukoliko vam se sviđaju moji videe, svakako se pretplatite na moj kanal i pritisnite ono zvonce kako bi vam stizalo obaveštenje prosto kada ja izbacim video, da bi mogli da ga odgledate i naravno komentarišite jer ja stvarno volim da čujem vaše mišljenje. Uživajte i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!